Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo ga, u današnjem videu opet ćete moći vidjeti zatvaranje zimske brazde, dan drugi. Evo upravo smo nastavili gdje smo jučer stali na ovoj njivi od nekih 10 jutara. Ide jako dobro i možda, ajmo reći, bolje nek jučer što je još posušilo. Tako da radi odlično. Snimit ću vam još nešto danas pa ćete vidjeti. Vjerovatno ću danas biti i nastavljamo punom parom dalje. Idemo da to danas završimo. Ovo je, evo ga, druga njiva, ajmo reći treća, tamo smo imali i ostalo nam je bilo malo od jučer i ovo je, eto ga, druga danas koju ćemo u cijelosti. I onda još tu preko puta imamo treću i to će biti to za danas. Ima tu dosta, još 14 jutara. Ide odlično, sad je stvarno idealno. Evo vidite koliko se to već upraši. Ima milina za raditi. Ovdje je čak dobro izmrzlo. Nije toliko rupavo kod one dvije prošle njive.
Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Where you look. Evo, krenuli smo i posljednju njivu za danas. Stvar to je skoro jedna od zadnjih njiva što uopće imamo za zatvarat. Ostalo nam je nekih malih njiva i jedna ona veća koje nećemo još ni zatvarati. Za sad ovo bitnije ćemo sve odraditi. Ove veće njive i to. A ove male komadi neka stoji. Biće tu još kiše i neće, nadam se, i sušiti. Evo ga, to je bilo to za drugi dan zatvaranja zimske brazde. Pa ako vam se svidio video, naravno upalite like i mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!